Салом алейкум тамошобинои азиз. Ҳамин мошинчае ки дар пеши ман истодагӣ Lexus AS 950 фурӯшӣ аст. Нархша дар охири ҳамин видео гап мезанам, то охира тамошо кунем бародарои азиз. Ин мошин солиш 2007 ай. 2007 ана моторш 2.5. Биё дурунша бор нишон те. Пештар биё. Ама тонировкаш чанд қайд? Лаиш? Ягмо. Ина тонировка караги. Ягмо. Ҳама як мекунад. Не документ дора, оне ки документош як моҳи дига мондагӣ шуд. Ба наздики документош буд меша, тонировкаш ҳамаш буд меша. Салон андирнша нишон те. Салон кожняй бародарои азиз, бахшиш шакли машина моҳика накарда овардагай. Ина як моҳика кини гуфтиё гапо бо ама тарафа қоидави сиёнка кини мешава оне ки барои моҳика кардан ҳами соҳибиш вақт надошта. Коробка автомат ай бародарои азиз. Хоб. Хай мошинхари конкретна ки бошен, мебиёен мошина бо ай наздик мебинен. Устотона мебинен, мебиёен ай наздик мебинен, ҳама тарафа мақсад қоидави мебинен. Баъд бо савдо меша. Нархиш 80,000 ай. Бо савдо меша бародаро. Мақсад кадоме харидори конкретна ки боши, алоқа ки дар рақамҳои дар рӯи экран, дар рақамҳое ки дар рӯи экран дар инҷо менависонам, озӣ мебро рақамҳои соҳиби ҳамин мошина. Мне нужны деньги. В это тяжело поверить, но мне нужны деньги. پدر از شوق دل در کودکی دست سر گیرد با امیدی که در پیری سر هم خونه هم ماشین هم پیسای پدرک 500 сум сразу парку. اونجا هم افته هم میگه خیلی گار میدن که دیگه شغلی خوبی سلامتی سعید کجا شدی دیوانت بگی راست که لیفته من پایان فرا مگنه این میستن دای بالای لی یکان الکتریک گفزن بیای افتماتو شبینه سعید علاقه ده ببرای سعید ها بچه یکان زنده هست یا نیستو که مرده نماد قای گفت زننده همه ده وقت چوک شو با خستان شی بخواه تتخی چاسه میخوال ملا میو اهل گروپ مردگی بخواه این گروپ ایکور برمونه چی وافیته دو بچه یکان کس هسته بچه چی باسی بی انسان ده گروپ هشته باش خودی کدو قسطون با میکرفون گوزستم گروپ این گروپ خواه این تانتون بزنی نگنی مایش پناهتون بخدو وقت استریشوک نمیدونی چه خیلی هم نام ترشک بگیرویش که استریشوکش که بگیرویش که بامنا در واتساپ یا مودا میگیروید که در هوا استریشوکش که پارتوش بامنا ما دیگه رنگ پیشینی بمرو تگاونو مزنم گفتم کو اقدار کارتگی کردی خطگیری که کدا سودا کردی هو اگه تاگر مردک میشیدی مرقتی سوال میدیدی میگفتی که آدم عروسی می چیکار میکنه که ای آدم به ما برام پرسمش که همین کیه که تو مرد که تو اون وجود مد نشون میدادی چون نشون دادی بعد که حرام بعد نیک حرام شربو و کی بود وای سرتای دختر مد روی کردی